الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة ونعوذ بك. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. جنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك فاعف عنا. اللهم إنك عفو فاعف عنا يا كريم. يا إلهي صاحب الكتاب الحبيب محمد بن عبد الله الحمدان ومشوقنا يجعلنا من هذه الدنيا والآخرة. نبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفر. رواه الحاكم. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. رواه الترمذي. قال luru Sorimani. Youth. Faman. Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس الكبراء وساءل العلماء وخالفوا الحكماء. صحح ومتبرع. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Thalathun
Qala Rasulullah SAW, "Thalathun la tuakhiruhunna." Ada 3 hal, yang mana 3 hal ini jangan ditolak atau jangan ditunda. 3 hal jangan ditunda. Kapan iso langsung 3 hal ini langsung dikerjakan. Apa yang pertama? Sikmat. Apa ndelok kitab. As-sholatu idza atat. Kalau sudah datang waktunya sholat itu jangan ditunda, langsung sholat. 3 hal ini. As-sholatu idza atat. Waktu sholat ini kalau sudah datang jangan ditunda. Wal janazatu idza hadarat. Jenazah kalau sudah beres jangan aja suwe-suwe, cepet sholati, cepet kubur. Wal ayyimu idza wajadat kuf'an. Perawan, kalau perawan itu nemu jodoh yang sudah pantas, ojo ditunda. Perawan ki lek wis ketemu jodoh yang pas, ojo ditunda. Dalam hadis yang lain tuh disebutkan idza atakum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kalian, wahai bapak-bapak yang punya perawan, man tardawna, datang uang yang kamu ridhoi agamanya, maksudnya ente tahu agamanya dia bagus, akhlaknya bagus, anaknya orang gena, bukan orang nakal. Minta anak ente fazawiju. Kok minta anaknya ente fazawiju, wis cepet kawin. Saking bahayai. Akhir zaman saking bahayai. Jodoh itu bahaya kalau sampai nemu orang yang nggak benar. Masuk lagi, masuk. Suruh masuk. Tarin. Idza wajadat kuf'an, kalau sudah nemu jodoh yang kufu, yang pas seterata, cepat. Al-ayyim itu perawan itu tutup pintu. Cepet kawin no, cepet jodoh no. Gitu ya. Halata ada 3. Jangan ditunda. Salatu idza ata, tutup sing get lawang iku. Suruh masuk. Surungan enggak apa-apa, cepet surungan wis enggak apa-apa. Surungan. Salasun la tuakhiruhunna, salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wajadat kuf'an. Ayyim perawan kalau jodoh yang pantas, yang pas. Jenazah kalau sudah beres, sudah dimandikan, sudah cepet-cepet disolati, waktunya longgar, yang lahatnya sudah selesai, cepet dikuburkan jenazah. Terus sholatu idza atat, waktu sholat kalau datang cepet sholat, karena sholat yang paling bagus itu li waktiha katanya. Sholat yang paling bagus itu sholat yang langsung dikerjakan ketika waktunya masuk, awal waktu. Jadi segitu ya. Rawahul Hakim. Qala Rasulullah SAW, salasun la turaddu. Ada 3 hal. 3 hal ini kalau terjadi pada dirimu jangan ditolak. 3 hal ini. Jangan. Apa? Al-wasaidu. Kalau ente disuguhi bantal. Wasaid. Tapi bukan bantal buat tidur ya. Kitab-kitab itu hanya bantal buat senderan. Ini sunnah. Duduk itu sunnahe sender ya. Apa kok duduk mangan, duduk apa. Terus kalau ente mau nyender sama bantal, sunnahnya yang kiri, tangannya yang gini. Bukan kanan. Kiri. Lah ente kalau disuguhi ini wasaid ini jangan ditolak.
dalam satu keterangan itu disebut jelas takamal mulu kita sanada. Ente ini duduknya itu sangat istimewa ya, kayak raja, duduknya senderan. Duduk senderan itu duduk wong mulia. Senderan santai gitu. Wasaid waduhun. Duhun kalau ente dikasih minyak ojo ditolak. Karena Rasulullah SAW la yarudut tib. Nabi itu tidak pernah. Duhun ini banyak maknanya ya. Pertama minyak ya, minyak wangi. Kalau itu minyak wangi jangan ditolak. Nabi itu tidak pernah nolak kalau disuguhi minyak wangi. Dikasih minyak wangi, terima. Padahal Nabi ku wangi. Seneng atau tidak seneng? Baunya seneng atau tidak seneng? Nah di sini ada cara, ada akhlak. Ente gila minyaknya tidak enak, ojo didumno nyang wong. Wah, saken sing nerimo. Sebagai orang yang punya minyak. Kalau sebagai orang yang penerima, trimon, wis apa mana enak gak enak sunai trimon, aja ditolak. Ada yang ngoles biasanya kalau maulid ono sing ngoles ya. Ono aneh oles. Olesan kabeh jadi gitu. Wadhun. Wal laban dan susu. Kalau ente disuguhi susu aja ditolak ombean nih. Jangan ditolak, 3 hal ini jangan ditolak. 3 perkara ini jangan ditolak. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Salah satun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang, yang mana 3 ini hadis qudsi ya, hadis qudsi. Ada 3 orang katanya Allah, yang mana 3 orang ini aku musuhnya hari kiamat nanti. 3 orang ini bakal musuhan sama saya. A'udzubillahi min dzalik. Siapa? Wa man kuntu khasmahu khasamtuhu. Kalau sudah saya musuhnya kalah dia pasti. Naudzubillah min dzalik. 3 orang sing bakal musuhan mbek pangeran hari kiamat. Rajulun a'tabi thumma ghadara. Ada orang yang memberi kepada orang lain pakai namanya Allah. Atau ada orang diberi pakai namanya, demi Allah ya tolong jogon ya, oh ya insyaallah saya aman. Ternyata ghadar, lama-lama khianat, goro, nggak amanat. Oh hati, tolong ya saya ini, oh iya saya insyaallah aman, insyaallah khianat. Oh hati-hati, musuhan mbek pangeran. Karena apa? Ngagungno pangeran ketika dia dikasih insyaallah amanah saya ya. Tolong ya kita orang ini sesama saudara muslim ya, demi Allah. Iya insyaallah. Nah hati-hati. Sok suci ternyata ketika dikasih khianat, nipu. Wah itu hati-hati. Musuhan mbek pangeran orang itu nanti. Rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Orang yang menjual budak, orang merdeka, orang yang menjual orang yang merdeka. Ba'a hurran fa akala thamanah. Bukan budak, nipu. Terus uangnya untuk dimakan, hati-hati. Hati-hati itu. A'udzubillah. Hasil dari nipu itu apa saja tidak bagus, hati-hati. Faminhu walam yu rajulun istajara ajiran. Ada nyewa sesuatu. Ternyata ketika nyewa sesuatu dipercaya sama orang lain, dipercaya, dituruti. Tapi dia ndak walam yuwaffi. Ndak bayar atau ndak apa horo. Hati-hati. Musuhan mbek pangeran ini. Insyaallah. Salah satu la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibron. Ada yang mana 3 orang ini tidak diangkat sholatnya walaupun 1 jengkal dari atas kepalanya. Telung golongan ini sholatnya kaya opo tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu. Ojo, jangankan lari dari dirinya pahalanya, 1 jengkal pun tidak bakal lewat dari dirinya, pahalanya tidak bakal terbang. Ada 3 orang. Siapa?
Rajulun amma gauman wahum lahu karihun. Orang yang memimpin suatu kaum, ngimami suatu kaum, tapi tidak senang makmumnya. Uangnya tidak kena yo, imamnya tidak kena. Paham lah, imamnya kena, ente tidak senang ya ente sih nggak beres berarti. Gara-gara ada permasalahan pribadi terus tidak senang, oh tidak beres ente. Orangnya biasa, orangnya memang jelek atau apa, jelek peringainya atau apa, wah nggak seneng. Tapi gak ono mana, tidak enak wis kadung turunane misalnya, wis kadung turunane kiai di kampung kuno misalnya, kadung turunane ustadz ini tidak enak, tidak ono mana, terpaksa diterima. Itu tidak diterima. Orangnya kualitasnya tidak iso tidak iso, yang mulai menang misalnya. Wah dia sadar kalau dia itu tidak berkualitas, tidak tahu, tidak sadar. Ya maju Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hak kabeh misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dudu ain. Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Loh, tidak tepat. Wah nggak seneng. Tapi sudah enak. Oh, itu tidak diterima sholatnya. Wah nggak ngono. Rajulun, seorang. Amma gauman, ngimami satu gaum. Wahum, tapi kaum itu lahu karihun. Tidak seneng hasilnya, cocok. Ya, kalau orangnya tidak beres. Kalau orangnya beres, nggak disenengi sama orang-orang. Oh, berarti orang itu yang nggak beres. Gitu tak. Ono uang biasa, ahli toko pondok, masya Allah, segena. Uangnya akhlak, sopan, tidak duwe permasalahan. Tapi dibenci uang lain misalnya. Ya uang itu sih nggak beres. Kalau ente posisi di seperti itu, ya sudah jangan maksa, biarin saja. Itu yang pertama. Rajulun amma gauman wahum lahu karihun. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Perempuan yang nginep di satu malam, maksudnya perempuan yang tidur semalam tapi dalam keadaan sing lanang murka sama dia, ngamuk, yang wong udah bakal diterima sholat wong iku. Sehari wis sholat yo ngaji ngene kok bojone pegel, sing lanang pegel, yang laki marah sama dia sampai malam, marah sampai besok masih marah. Berarti semalam dia dalam keadaan dimarahi sama suaminya kan, maksudnya suaminya tepak pegel, lagi hawas sama dia misalkan. Perempuan seperti itu tidak bakal diterima ibadahnya. Perempuan sing dibegeli sing lanang, ono masalah apa sing lanang terus pegel misalnya. Waktu sholat sampai nangis hari itu misalkan sudah sholat sekian rakaat, tidak diterima sholatnya. Satu jengkal tidak diterima. Nah itu hati-hati ya. Wamraatun batat, wamraatun lan wadok batat kang masuk ing dalam siji wengi nginep semalam wa zaujuha. Hale bojone wong lanang, bojone wong wedok iku suaminya 'alaiha sakhit, ngamuk, oh tidak diterima salatnya. Wa akhawani mutasarimani, akhawan mutasariman, dua orang yang saling bermusuhan, saling nggak nyapa, itu ya. Mutagati'an, mutasariman itu saling putus. Sholatnya masjid, Allahu Akbar, ikut teko arek iku sing musuh, sing dhek ndak seneng. Piapi batal yang kira, oh, nggak dilatih wong. Akhawan mutasariman. Salah satu la yadkhuluna al-jannah abada. Ada 3 orang yang selamanya tidak bakal masuk surga. Apa? Ad-dayyuth, germo. Germo di sini nggak hanya orang yang menjual perempuan ya. Ente jadi orang laki di suatu keluarga, saudara ente perempuan keluar bebas, ente ndak iri, ndak giro, ndak khawatir, germo. Ndak kudungan, ente guyonan yang dulur kamu, ente dayus. Maknanya dayus itu memang germo itu. Dalam keterangan yang lain banyak lagi dayus itu siapa? Ente punya saudara tidak khawatir, tidak ono kecemburuan, emak yang keluarga itu dayus. Tidak perlu perempuan, tidak perlu. Emak bisa sekarang dinikmati oleh, lihat fotonya dan lain sebagainya. Jogon, perempuan itu dijaga.
Warraju endi? Rajulatu minan nisa. Warrajulatu minan nisa wong wedok sing nang melanang. Tomboy. Orang perempuan sok jadi cowok. Nah, atau sebaliknya. Oh, ini gak bakal masuk surga abadan. Paham? Pecandu Homer. Lalu ya Rasulullah, sahabat ada yang tanya akhirnya sama Rasulullah. Minul khamr mani dayus ya Rasulullah. Kami tahu ya Rasulullah siapa itu yang candu. Pecandu Homer tuh kami tahu. Yang dimaksud dayus ini siapa ya Rasulullah katanya. Sahabat tanya kepada Rasulullah. Qala alladzi la yubali. Sing enggak ngurus, yang enggak ngurus man dakhala ala ahlih. Siapa yang masuk, yang ngomong sama keluarganya perempuan, tidak ngurus, dolen mbek sapa, dulur keluarga perempuannya, mahramnya, tidak ngurus, itu dayus, paham ini? Tidak hanya menjual, keluarga perempuannya nggak dijaga kehormatannya, dan tidak ada pikiran, oh dayus itu, germo, tidak masuk surga selamanya. La yubali, yang nggak ngereken, mandakhala, siapa yang masuk kepada ahlihi, keluarganya, istrinya, adiknya, kakaknya, dan lain semacamnya. Ar-rajulah nisa, dan siapa yang dimaksud ar-rajulah minan nisa, orang yang sok jadi orang laki, perempuan yang sok jadi orang laki siapa? Allati tatasyabbah, seseorang perempuan yang bergaya birrijal, kayak orang laki-laki, itu tidak masuk. Atau sebaliknya, laki yang bergaya perempuan, bencong, hati-hati, tidak masuk surga abadan, katanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا أهل القدر يسرا وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير والكل ربنا اسلم لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فقد علينا توبة واغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه عدد تخصص بي والحمد لله
السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب واستدركا بعد ما مال يا الله يا واسع الجود الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجب الخلق ضرا وموسع الكل برا أسألك إسبال سترا على القبائل والأبطال يا من يرى سر قلبي حسبي اعتلاؤك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا الله يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا والي يا الله أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكير والقال يا الله وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها آفات وأشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت ربي علي وقصدها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأمان يا الله قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجل قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجل قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجل يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفسير والإجمال يا ربي عبدك في بابك يخشاني مع عذابي ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هبطال وقد أتاك بعذري وبانكساري وفكري فاهزم بيسرك عسري بمهد جودك والإفضال وامنن عليه بالتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلكني كل خيري واجعل جنانك مسيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله هلو على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالودايا والآصال سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عودتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجدي عجل بوسيلة عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الاستيعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد ورل طعم المارد وحاسد المعاند بالحق سر قاسم
وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل السحاب وافتح لنا الأبواب بنسيمك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل ضغط مريد وحسد معاند بحق سير قاسم يا الله يا عدتي يا منقذ من شدتي وجهت لك وجهتي أجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل السحاب وافتح لنا الأبواب بنسيمك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحسد معاند بحق سير قاسم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله يا لطيف يزال بنا بما نزل انك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل انك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله